Kia ora te iwi e haere ake nei I te karere, he ohorere, he meneti whakamutunga, koe rā tā ngā iwi me ngā kaunihero o te tai tokerau. Whai muri hoi te whakatau a te kāwanatanga kia whakakorengia ngā whakaitanga tai ao. Kei te hoko atu tētahi pāpā no Rotorua I tāna pakihi, kia wātea ia ki te tiaki I tētahi o te whānau I tata mate. I tū te hautapu tuatahi a Ngāti Paoa ki Omaru I ngā rangi whakatānei he hokinga whakahira-hira o rātou ki tō rātou whenua. Kei ngā iho o tua whakarere tēnā koutou katoa nau mai ki te karere. He ohorere, he meneti whakamutunga, koe rā tā ngā iwi me ngā kaunihera o te whārahitanga o te tai tokerau. Whai muri hoi te whakatau a te kāwanatanga, kia whakakorengia ngā whakaitanga I raro I te kaupapa, te mana whakahono a rohe. E hāngai ana aua whakaitanga ki te ture whakahaere rawa. Hei tā ngā puhi nui tonu, he patu anō tēnei I te whakapono, ka tika te mahi a te kāwanatanga hei whakatutuki I te tono raupatu a ngā puhi I raro I te tiriti o Waitangi. Anei rā Aharata Brown. Ko nā nai ore kia whakakaha I te hononga o te iwi me te kaunihera. Ma te noho tahitanga o ngā kaunihera me ngā hapu me ngā iwi, ki te ata kōrero, ko reira ka tuituia te tahi whariki, hei pai ngā no mo ngā iwi anō o te tai tokerau, ngā iwi katoa. E hara ko te iwi Māori noiho. Engari no tēnei rā tai te rongo, me hoki anō ki te tēpū whiriwhiri a te wā, ka tau te ture hau. E hoha nā hau ki te mea ka tai mai tēnei tohu a te minita, I te miniti haka mutunga rāno o te haka ture mai I tēnei pire, no reira e kore mātau e whai waha, e whai mānga, e whai reo. E hea kēnei ngā whakainga mana whakahono a te kaunihera o te raki me ngā iwi hapu o konei. Ko tētahi, ko te runanga a iwi o ngā puhi. I tēnei tau ki te National Iwi Chairs ki Waitangi, hau nei e pātai pai ake ki Chris Bishop, me pēhea tō tātou nei whakahono. Ki aia, tāna kōrero ki au, ke te haumaru tonu. Engari te tōnga o te rā ko pāre mata, te kai tāra I ture, e whai nei e ngā kaunihera. Well, the intention was always to limit the role of mana whakahona arohe agreements. I mean, when we introduced the bills, there were 8 of them, and the point that ministers thought was, well, they're just going to sit there and we'll transition them across because they've been done, and fair enough. He hara tēnei te rangapu, he hokinga whakamuri, mō tātou te iwi Māori me te triti. Tātou a ngāpui, ai, tika ana, kaore anō tātou I whakatau kreme no reira, kaore tēnei he tohu pai kia mātou ki te whakatau kreme. Mai rāno ngā hapu me ngā iwi Māori e titiro titaha ana ki te kāwanatanga. Ma enei momo mahi ki te muku I ngā mana whakahono a rohe, ko tino kino rau atu te titiro o te iwi Māori ki te kāwanatanga kei poneke ke noho ana. Engari te ngari I te kore. There will be iwi participation agreements in the new system, but they'll be more narrowly focused and more tightly scoped around the new system. So I think that's appropriate, and people will be able to use those. Ka pēhi anō hoki mātou e panoni pea I wērā e hakarite ana I tēnei wā tonu nei, koni atu I ko tōna ono anō e hakahaere hi ana I roto I tēnei kaunihera I tēnei wā nei. Ka whai tonu I taua ingoa, ka tapa ki ingoa ke, ka whai mana tonu wena, ka pēhia e whai mana koina ke te mahinui I ainei. He ture hau, he tukanga hau, a tōna tikanga, ka pānuitia ki pāre mata mo te wā whakamutunga a te marama o he petema. Aharata Brown, te karere. Hau ngā rā ia ngā rangatira o te tai tokerau, kei te tino o tātāngia hoki ngā panonitanga a te kāwanatanga ki te ture whakahaere rawa, e te taha māui o te whare pāremata. I te whare pāremata tā tātou kaikawe kōrero tōranga pū no tuia, rīpeka timu I te rānei. Nā reira, rīpeka e te tuahine he hanga kōrero o te wā.
Tēnā koe Scotty, o tira tēnā tātou katoa. Ai kua tūngā pihi o etahi o ngā hapu me ngā iwi puta noa i Aotearoa. Mō tēnei whakataua te kāwanatanga kia whakakorea ko ngā whakaaetanga mana whakahono ārohe nei. Kua kōreroa hau ki te Premier Christopher Luxon, ki te minita o ngā rawa Chris Bishop, me te minita whanakitanga Māori Atama Pōtaka, me te āhua nei kua tino piritata rātou mō tēnei kaupapa. Ai kia ki te rōpū reipa he kaupapa kaikiri tēnei, engari e hara rātou i te ohorere i tēnei whakatau a te kāwanatanga. Kei te mura o te ahia Chris Bishop me ona panonitanga ki te ture whakahaere rawa o te RMA. We've taken, I think, a pragmatic decision and iwi have a role to play in the new planning system that we're building and the legislation gives effect to that role. Ka whakakore i te ture hou i ngā whakaetanga mana whakahono ārohe, pēnei te whakaetanga i Wāhanga i ngā kaunihira me Ngāti Tūrangi Tukua ki te moana o Taupōnui Ātia. A kuaroa ngā iwi me ngā kaunihira e mahitahi ana ki te hāpai i enei ki taurangi mo te oranga o rātou hapori me te taiao. There's obviously areas, every Kiwi would agree that there's areas of cultural significance, things that should be hugely respected, but also it does mean that, you know, when people are doing individual projects, they've got to crack on and actually get on with doing the job as well. E ai ki ngā mema Māori o reipa he kaikiri ngā mahi nei. Ka hore mātou e tautoko ana te whakakahore i era kawenata kei Wainganui i ngā iwi me ngā kaunihira ārohe. He kino te mahi a tēnei kāwanatanga, te takatakahi i te iwi Māori, he kaikiri tēnei kaupapa a te kāwanatanga. Oh, Māori are feeling that they've been sidelined from what I'm hearing. We've still got meetings and talks over the next day or so, and being disrespected. And that, you can't get into bed with those Maoris too much because, they want to take and get everything. No, we don't. We just want our rights recognised. Nā e ai ki te manatū tai ao, he toru te kaumā toru ngā whakaaetanga i tēnei wā. Hei tā Hūhana Linden o ngā kākāriki, he mahi raweke tā te kāwana nei. He tauira anō tēnei, mo te momo o tēnei kāwanatanga, kua huri tuara ki tō tātou iwi Māori. Nō reira, e tātou mā, me mataara. Tēnei kāwanatanga e hamahama tonu nei i te Tiriti o Waitangi, anō ki enei kāwenata mana tūhono kaunihira ki te iwi Māori, anō mo te taiao. Engari te āhua nei kua piri tahi ko ngā hoa kāwanatanga mo tēnei kaupapa, me te mōhio ka whakakorea te whakaetanga a Ngāti Rehia, te hapu o te Premier Tuarua, a David Seymour. We're not a hapu of groupthink, we're a hapu of free thinkers, and one of the proudest sons of the North happens to believe that we should all have 1/5,000,000th of the opportunity this country has to offer. We shouldn't have a different arrangement just because of who we are, but under the new iwi participation agreements, if it's our urupa, if it's our sites of significance, then they'll still be able to be recorded under the new framework that Chris Bishop's proposing. E hara ia mātou tēnā whakatau i tīmata mai a Mr. Nick Smith. Ki hai mātou ko winitana ko wai atu i tautoko ki ngā whakahono agreements. Nā reira hora kaua mātou raru kua murua. Tērā etahi huarahi anō ka puta. He oi ka kōkiri whakamua a Minita Bishop me tōna kāwanatanga i o rātou hiahia ki te whakakore i te mana whakahaere o ngā iwi ki ona anō rawa. Ripeka Timutimu, Mātuia. Nā, kia whaiwhai noa ake i te whānuitanga o ngā kōrero tōranga pū o te wā i te māngai mo ngā kākāriki i Hūhana Linden, anei e hono mai nei ki te karere i nei atonu nei, tēnā koe Hūhana e mihi tonu ana ki a koe, tēnā koe. Tēnā koe te manahau o tira, tēnā koutou te motu. Nō reire te tuahine, kei te whakakoringia e te kāwanatanga, ngā whakaitanga i Wainganui ngā iwi me ngā kaunihira ārohe. I raro i ngā panonitanga ki te ture whakahaere rawa. I te kōrero koe i te pūrongo a Ripeka Timutimu mo te rarunga o te tiriti o te taiao anō rā hoki. Tēnā kua whakawhānui hi ake e ngā kōrero au. Raru pēhea nei te taiao, raru pēhea nei te tiriti. E tino raru anau ki tēnei putanga o te Premier ina nahi.
Nā te mea, kua tino taunga waku iwi o te tai tokirau ki enei momo kāwenata, mana whakahono ārohe ki tā ngā kaunihera. Me te mōhio, he rautaki, he prene, kua whakaritea ki te tūtuki a ngā mahi a te kaunihera me te iwi Māori, hei painga mo te hāpori katoa. Nō reira, he momo tēnei, nā tēnei kāwanatanga, ka hore rātou e tino whai whakaro ki te reo o te Māori ki roto i ngā ture, mō ngā take taio, mō te triti o Waitangi anō hoki. He raru anō kiau e pāna ki enei mahi mō te raweke o te triti o Waitangi ki roto i ngā ture, mō te RMA i Naenei, engari mō ngā kaupapa haura, mō ngā kaupapa maha ki mua i te aroaro o te pāremata. Me tūpato i te iwi Māori, me maranga mai, kia kite i te taira me ki ngā mahi o tēnei kāwanatanga, he mahi tūkino i te reo o tō tātou iwi ki roto i enei mahi tahi ki te kaunihera. Kei roto i te whatumano o te mana hau e noho nei te whakaaro e hoa. Ko te kāwanatanga no tēnei e patu nei i a tātou, e hai nei i a tātou, e tūkino nei i a tātou. Mea ha te Māori e aukati ai tēnei mahi, waipuketia nei tātou e te kaikiritanga o tēnei kāwanatanga. Ko tahi ana ke te huarahi nera huhana me pōti, kia kore haha tēnei kāwanatanga ne? Koe rā te huarahi? Ai, me pōti e tātou mā, hei te whetū o Noema. Me te mōhio anō hoki kei konei te rōpū kākāriki e whakarongo ana ki te tangi aue o te iwi Māori, ki te tūkaha ki te taha o te iwi Māori, mo enei momo take. Me te rongo i te whakaaro o te iwi Māori, ki roto i te komiti whiriwhiri mō ngā take tai ao nei, i ngā wanga nui ki roto i tō tātou iwi e pāna ki ngā panonitanga o te RMA hau. Kua puta te pūrongo i tēnei wiki. Nō reira, kia kaha mai e tātou mā. Ka pai tō kororo mo te ropu kākāriki. I te mea, ko tā koutou kaupapa hiko i whakarewa hia e koutou ina nahi. Ko ngā hihi o tamanui te rā, hei hiko mō tātou mā reira hoki, ka heke iho, te utu mo te hiko ki tēnā kāinga, ki tēnā kāinga, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau. Ko te ingoa tēnei kaupapa a koutou, ko Kiwi Power. Ka pēhea tā koutou whakaore i te kaupapa nei huhana kia tau ki ngā ngākau o ngā kaipōti. I te mea kua puta mai tēnei kaupapa here hau, mō te Kiwi Power, anua mō ngā painga mō tō tātou iwi Māori, ko ngā mahi o ngā kaitono, me ngā mema pāremata kākāriki nei, te kawe haere i tēnei kaupapa here pai. Kia rongo o te hāpori Māori, o tira o tātou marae, o tātou whenua Māori, anua o tātou hapu me ngā iwi, kei konei tētahi kaupapa here ki te tautoko i a rātou, kia heke te utu, mo te hiko ki te whānau, anō ki te hiki i tērā taimahatanga, mō ngā marae te take, anō mō ngā kura, anō mo te hāpori whānui. Ngā whare pēnei i te kāinga ora hoki, ko tō mātou hiahia ki te awhi, te hoatu i tētahi wāhanga tauawhi, kia hiki i tērā taimaha. He nui ngā take kei roto i te whānau i tēnei wā, ko te hiko tētahi o ngā raru nui, nō reira koe a tā mātou te kākāriki, e hihi ana ki te awhi me te mahitahi ki tō tātou iwi Māori kia puta wetahi hua mō tēnei mea o te Kiwi Power o tira ko te hiko. Ka pai huana, e mihi nui ana ki a koe, o tira kia kaha tonu koutou o ngā kākāriki ki te hoi, i tō koutou waka, mei kore tūpono ka ū atu ki ngā ākau o te kāwanatanga te marama o Noema. Ka mihi te ngākau ki a koe, Huhana Linden o ngā kākāriki, tēnā koe. E te iwi Māori, kia kaha mai tātou. Kia ora, ka pai. Huhana Linden e te iwi o ngā kākāriki. Kāti, kei te hoko atu tētahi pāpā no Rotorua i tāna pakihi, kia wāte ai ki te tiaki i tētahi o te whānau i tata mate. Nā cruise reihana te pakihi Mo Heroes Lawn Care. Engari, kei te tukuna atu, kia tahuri atu ai ki te tautoko me te tiaki i tāna wahine. O tira i tāna whānau. Nā te mea i tata mate tāna wahine i te wā o te whakawhānau i te hohi pera o Rotorua. E māringi tonu ana ngā roimata o tēnei pāpā
I aia e hoki mahara ana ki te wā ka whakawhānau pēpi tana hoa rangatira. I almost lost my wife. Almost lost we all, yeah, sorry, say sorry, almost lost my wife that day. Kua tārewatia ai a cruise reihana, i tana pakihi o Mau Heroes Lawn Care, kia tiakina e ia i tana whānau, me te tiaki i tana pēpi hou, i tana hoa rangatira, e whara tonu ana ki ro hohipera. I've had to step away from the Mau Heroes business just to be home for my children and to make sure that when my wife does come out, that I'm there to help her recover also, because I know our journey doesn't stop there in the hospital. Hey kids, all good? Yeah. How's baby? You all right? Hey. E ai ki a cruise, I pā te toto a roto ki tana wahine, ki a Regina Reihana. E muri I tētihi pokang whānau whawhati tata, a e whārita tōna toto I ngaro I te hapa o te pokang. She lost all their blood. They did the cell saver, recycled the blood, but then also had to give her a blood transfusion. That decision for us was a hard one. It was hard for me because my wife's a Jehovah's Witness and they don't do blood. Kua tono a ngā pārongo katoa e cruise rawa ko Regina kia mōhio ai rātau I ahatia I te wā ka whakawhānau pēpi. Kātahi ka whara a Regina. Just blessed, just so blessed to know that my son made it out okay, but I also feel sorry for him too, because his mum's not around, because he still hasn't really had a proper bonding time with him, and it's hurting her so much that she doesn't get to have that time with him. Kua hoki a Regina nā Anei ki te kāinga ki te piritahi te māma ki tana pēpi. Mai o hapānapa, mā aukaha. Kia kahara koutou. Hoi anō rā, hei muri ake I ngā whakatairanga e te iwi. I tū te hautapu tuatahi a Ngāti Paoa ki o maru I ngā rangi whakatānei. He hoki ngā whakahirehira o rātou ki tō rātou whenua. Ki mai anō e te iwi I tū te hautapu tuatahi a Ngāti Paoa ki o maru I ngā rangi whakatānei. He hoki ngā whakahirehira o rātou ki tō rātou whenua. Take, kia mātai atu rātou ki ngā whetū o Matariki ki tū a tū hoki. I tai atu a mārena mane ki tēnei hautapu kia tahuri ake tātou. Paoa ki uta, Paoa ki tai. Ngāti Paoa ki tua o te pai o Matariki. Whānau, ara mai te toki! Aumie! Huie! Hāiki! He wā tuatahi mo te nuinga. Te wā tuatahi mo te nuinga, mo te taha karanga, mo tēnei kaupapa. Mihi au kia rātou me tō rātou kaha, kia taumai ki ngā wānanga, kia ako mātou katoa. I hara mātou he mātanga, he tohunga I roti I nei mahi, engari mā te mahi ngātahi, ana ka tono atu ki ngā tohunga haramai ki tō mātou taha, whakamārama mai ngā wāhanga katoa o tēnei mahi. Ana I Wainganui I te mātau o te ata, I tai atu anō te me mapare mata mo tā maki makaurau ki te whai wāhi atu ki tēnei kaupapa, whakahirahira. E tino rongo ana ahau I te hirangaranga I te mea koenei te tuatahi he hitori I tēnei ata mo Ngāti Paoa. Koenei te tuatahi a Ngāti Paoa ki te kauhau, ki te takutaku, ki te karakia a Matariki I runga I tō rātou whenua. I whakanui I roto I te kawa ngā hunga kua mene ki te pō, a I whakatakatohia hoki ngā wawata mo te tau kei mua I te aroaro. Koinei te hautapu tuatahi I whakahaere hia e Ngāti Paoa mai te whakataunga o tā rātou kreme tiriti. Nā reira I whakahokia mai ai ngā wāhi whakahirahira te kaumārua ki te iwi, tai atu ki tēnei whenua ki o maru e mōhiotia nā I mua ko Point England Reserve.
Ai, ko Matariki te kaupapa matua, engari he kaupapa anō kei te haere mo Ngāti Paoa, ara ko te hokinga kāinga o Ngāti Paoa. He whakamahara ia tātou, he whakamohio hoki ki te tauhu, ki a ngai kuare pea. He mana tō tēnā tangata whenua, he mana tō tēnā iwi, he mana tō tēnā hapu, ki roto tāmaki, ki ai te kōrero tāmaki here ngā waka, tāmaki here ngā tāngata, e hara i te mea ko tahi noe ho te iwi, engari anei a Ngāti Paoa. Ai rā, ko Ngāti Paoa tērā, ka whakatūria he marae hou ki runga i tō rātou whenua. Tēnei whenua, te wāhi o te marae, ko Paoa whanake. Ko te wāhi o tō mātou papakainga, ka hanga te tumanako, ka hanga a he papakainga, ko hene nui o te Paoa. Ana ka noho te marae, Paoa whanake, me te papakainga hene nui o te Paoa, ki runga i te whenua o Ōmaru. E puta tēnei rautaki ki te whaia, ki te o marama. I whakarewa hia hoki i tā rātou mahere rautaki ko te huanui taurikura, hei tohu i te huarahi whakamua mo te iwi. Ko tētahi o ngā tino wawata o te iwi kia kōrero Māori. Nō reira, ko tō mātou whairautaki matira, ko mihi kuaka he kaupapa ka tai te ako i te reo. Ana hiana rātou hangawhare. Nō reira, kei te hangawhare i konei, hiana rātou ki te hangawhare i runga i tō rātou ake whenua, ana koera te hihi o te iwi, ana ko tira tō mātou mahi. Kia Ngāti Paoa e hara tēnei kaupapa i te hokinga ki te kāinga anake, engari he hikoe maia hoki ki ngā pai o te pai tāwhiti. Mārena mane, te karere. E tiwi hei muri ake i te tāanga manawa ko ngā huarere o te wā. Ka tiha e tiwi anei ko ngā tohu huarere o te wā. Koena ngā kawenga kōrero a te karare i tēnei rā, kia ora tātou katoa.